umupira ni kimwe mu bintu bikunzwe ku isi. Uyu munsi tugiye kubabwira urutonde rw'abakinnyi 10 ba mbere b'ibihe byose ba football ku isi hashingiwe ku mateka yabo, impano, ibyo bagezeho ku rwego rw'amakipe n'amahanga ndetse n'impinduka bagize ku mukino. Uyu munsi turababwira abakinnyi 10 ba mbere ariko tutagendeye ku bariho ubu cyangwa se turahera kuva igihe football yaziye ku isi. Twihuse cyane, reka dutangire mwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kandi mwibutsa ko amazina yanjye ari Mukunzi Serge. Iyi ni Top 10 Women TV. Ku mwanya wa 10 turasanga George Best wakiniraga igihugu cya Northern Ireland. Uyu nguyu yakinnye kuva mu 1963 ageza mu 1984. Yatwaye igikombe cya European Cup cyangwa se Europa cy'igihumbi 1968. Uburyo buhebuje bwo gucenga no gukina n'ubwenge nubwo atigeze akinira mu gikombe cy'isi. Ku mwanya wa 9 turasanga umukinnyi witwa Michel Platini cyangwa se Michael Platini. Uyu nguyu akaba ari Umufaransa, yakinnye guhera mu 1972 ageza mu 1987. Uyu nguyu yatwaye Euro 1984 ndetse na Ballon d'Or 3. Azi gutera imipira y'imiterekano n'ubushobozi budasanzwe mu kibuga hagati. Ku mwanya wa 8 turasanga Ronaldinho wo muri Brazil, umukinnyi yamenyekanye cyane mu ikipe yakiniraga muri Barcelona ndetse akaba ari n'uwa vuba. Yahereye gukina mu 1998 ageze 2015. Yatwaye igikombe cy'isi 2002, Ballon d'Or 2005. Uyu mukinnyi aryoshye umukino ijisho, akora icyo bita dribbles no gushimisha abafana. Ku mwanya wa 7 turasanga Franz Beckenbauer wo muri Germany cyangwa se Ubudage. Yahereye akina 1964 ageze 1983. Yatwaye igikombe cy'isi 1974 ndetse na Ballon d'Or 2. Umuyobozi wo hagati w'umukino yamenyekanye cyane nka De Keyser kubera ubushobozi afite bwo gukina hagati mu kibuga. Ku mwanya wa 6 turasanga uwo bita Johan Cruyff wo muri Netherlands. Yahereye akina 1964 ageza 1984. Yatwaye Ballon d'Or 3. Yajyaye Netherlands ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 1974. Afite impano yo guhindura umukino wa total football no kuba yaragize uruhare mu kuzamura uburyo bwo gukina umupira muri icyo gihe yakinaga. Ku mwanya wa 5 turasanga umukinnyi bita Zinedine Zidane wo mu Bufaransa. Yakinnye kuva 1989 ageze 2006. Afite ibintu byinshi yagezeho, urugero yatwaye igikombe cy'isi cy'1998, yatwaye Euro 2000, atwara Champions League cyangwa se UEFA Champions League 2002. Afite impano, ni umusirikare w'ahazaza, tekinike yo ku rwego rwo hejuru n'itandukaniro mu mikino. Uyu nguyu yaje no kuba coach wa Real Madrid mu myaka yashize. Ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi w'icyamamare wakunzwe kandi ubu akaba akinira mu ikipe yitwa Al Nassr. Uwo mukinnyi bamwita Cristiano Ronaldo. Amazina nyakuri ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Yavutse ku itariki ya 5 Gashyantare 1985 mu bitaro bya Dr. Nerio Mendoke mu mujyi wa Funchal ku kirwa cya Madeira muri Portugal cyangwa se Portugal. Yari umwana wa 4 mu muryango w'abana 4, bivuze ko yari bucura. Se Joseph Denis Aveiro yari umukozi w'umujyi, naho nyina Maria Doris yari umukozi usanzwe mu ruganda. Izina Ronaldo byiswe kubera Perezida Ronald Reagan kuko se yamukundaga cyane. Cristiano Ronaldo yatangiye gukina umupira afite imyaka 7 gusa mu ikipe yitwa Andorra. Italent ye yaje gutangirira
ku buryo ikipe ya Sporting Lisbon yahise imushyira muri akademi kayo. Muri icyo gihe yari afite indoto zikomeye zo kuzaba umukinnyi ukomeye, kandi ntiyigeze ashidikanya kuri izo nzozi. Nk'uko namwe mubizi, izo nzozi yaje kuzigeraho mu mwaka wa 2003 ubwo yari afite imyaka 18 yonyine. Ikipe ya Manchester United cyangwa se Man U yamuguriye miliyoni 12 z'amapawundi, igiciro kiri hejuru cyane ku mukinnyi ukiri muto. Icyo gihe yagaragaje impano idasanzwe, atsinda ibitego, agatanga imipira myiza ndetse agatwara igikombe cya Premier League inshuro 3 zikurikirana. Mu mwaka wa 2009 yerekeje muri Real Madrid ku giciro cya miliyoni 94 z'amayero. Aho umukinnyi wa mbere uhenze ku isi icyo gihe yatwaye ibikombe bya UEFA Champions League inshuro enye muri Real Madrid, aba n'umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi. Nyuma yaho yakiniye Juventus mu Butaliyani aho yatsinze igitego cy'amateka cy'umutwe agendeye kuri metero 3. Ubu akaba akinira Al Nassr muri Saudi Arabia. Ronaldo azwiho kugira akanyabugabo, gukunda imyitozo ndetse no kugira umutima wo gufasha. Afite abana 4 kandi umugore we bamwita Georgina Rodriguez, imfura ye bakaba bayita Ronaldo Jr. Afite umuryango we ukomeye, afasha abana batishoboye, yubaka ibitaro ndetse n'umwe mu bakinnyi binjiza amafaranga menshi ku isi. Cristiano Ronaldo si umukinnyi gusa, ni icyitegererezo ku isi yose. Yaturutse mu buzima butoroshye ariko akabigeraho kubera umuhate, imyitozo no kwizera inzozi ze no kudacika intege. Niba nawe ufite inzozi nk'iza Cristiano, arakwereka ko bishoboka. Ese uratekereza ku mwanya wa 3 twashyize nde? Ku mwanya wa 3 hari Lionel Messi wo muri Argentina. Yahereye 2004 akina kugeza ubu ngubu. Yatwaye igikombe cy'isi cy'ibihumbi 2022, Ballon d'Or 8, Champions League 4 zose. Afite impano yo gutsinda ibitego no gutanga imipira myiza, kwitanga no kuba umuyobozi mwiza. Kandi Lionel Messi akunda gutsinda penalty nziza, kandi umenye ko akoresha ukuguru kw'imoso. Nyuma yo kumva abakinnyi wakwibaza uti se ninde uri ku mwanya wa 2 cyangwa se umwanya wa mbere? Ese yabaturuka he? Ibintu bimeze bite? Reka nkusobanurire nitonze. Ku mwanya wa 2 hari uwita Diego Maradona, Argentina. Wo muri Argentina yahereye akina 1976 ageze 1997. Yatwaye igikombe cy'isi cy'igihumbi 1986. Yari afite impano, uburyo yahinduraga umukino ku giti cye, dribbles dasanzwe ndetse n'igitego cyiswe goal of the century, igitego cyiza cya mbere mu kinyejana cyose. Aba bantu bose wamaze kumva nta n'umwe wakigereranya n'uwo tugiye kubabwira. Icyamamare uzwi ibintu bidasanzwe, uwo ni Pele wo muri Brazil. Yahereye 1956 ageze 1977. Yatwaye ibikombe by'isi 3, iki 1958 kikurikiranyije n'iki 1964 hagakurikiraho iki 1970. Yari afite ubuhanga buhanitse, gutsinda ibitego byinshi no kuba yarahindutse ikirangirire kuva akiri muto. Uyu Pele impamvu tutababwiye ko yatwaye Ballon d'Or nuko mu gihe cye zitari zihari, ariko iyo ziza kuba zihari yari kuba yatwaye Ballon d'Or zisaga 30. Ukora subscribe niba video gushimishije kandi uyisharinge ukomeze kubona video nziza nk'izi ngizi. Ciao ciao.